Kay hamusqa kay devoción matutinaman. Sapa p'unchay noqanchik uyarispa kasanchik Diospaq munayninta sapa uhninchikpaq. Hinallataq munasqa wawqi masik invitay munayki kicharinayta usqayta maychus kasan kay Primera de Pedro. Phiskayuq chantapis pusaq chiklasqan niwanchik ahinata. Tukuy llakiniguita kanqa apay Diosninchikman payqa cuidanqa tukuy wawanmanta nispa. Kampata uhtakinigi himno favoritoyki kapusuykichu haych'asqa sonqoyki ukhupi? Ari charis, noqataki munani maychus cantitu nisan kay Cristuwan wasinchaypi uksumaq kusi. Chayqa munasqa kuyamasi noqa sapa p'unchayqa kusichiwan. Chayrayku tal vez reparayki kay kusisqallapuni kasan linet nispa ichari anchayrayku porque sonqoy ukhupi takisituta noqaqa haych'aspa kani. Kikillantataq invitayki munasqa kuyamasi qan haych'anaykita misk'i takiyta Diosninchikmanta qanqa kusikunaykipaq. Kay historian karqa runaqta pichus pastor predicas karqa, pero maychus pay predicaspa lluqsispa rerqa payqa yakiniyuq karqa. Hinallataq yuyarikuspa karqa maychus himno nisqa kay hina Dios cuidará de ti nispa. Payqa kayta sapa p'unchay takirikuq karqa, atipaspa karqa tukuy yakiyninta. Kay hinata nin kay takayqa Dios cuidará de ti nispa hinata. Kaywanqa munasqa kuyamasi imata yachachiway munanchik Diosninchik tata. Sapa uhninchik cristianos hina mask'ana tiyan mana qillqasqallanpichu kallpata manchayri takiyninkunasninpi maychus himnos nisqapi paykunaqa yanapawasun tukuy llaki tiempopi hinatataq kusikuyta tariyta. Chayrayku niwanchik qan llakikusaykichu imaqan llakiniki kasan qanlla yachayki sichus ahina llakiyki chayqa ma importanchu astawan hatun Diospaq munaynin qanpaqa atipasa tiyki kunandia yuyari kayta Diosninchik cuidasonqa Diosninchik cuidanqa qanpata wawaykipata qusaykipata tukuy munasqaykipata imata astawan munayki niwanchik Diosninchik tata. Chay misk'i yachaywan munasqa kuyamasi sonqonchik ukhumanta alabana Diosninchikta siminchikwan takiyninchikwan chay yachaywan saqisayki k'aya watejmanta tinkunakunapa.